ದಿವಿರಾಜ ಗಡುಗ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕುರವ್ವ ಎಮ್ಮೆ ಫಹುಗೆ ಅದಾಹಮ ಕುರುಂತಂ ಹೋತೆವಮ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನ ಫಿತ್ತವಾದವ್ವ فجر تاريخ السلام عليكم اليبدو ميرس بدل كل فجر تاريخ مثل سلاغ برنامج كايكو اد مثل سلاغ ميهار اورغون من جنس تمدا سليمان عليه السلام واهك كايكو برنامج كوريا جنستباني الشيخ عبد الله جميل الشيخ ابراهيم هذا مسجد الاقصى كي اورغون من ورا مهم بناي miyadu yahudinga eddashugawa binaaykamga wes mi binaaya meduga algon menge wes halegga fikuru dokola enwane e binaaya mi binaaki algon menge muqaddas atin haramun en haram ade algon men wahaka hagigatuga mi bina korumun dani sulaiman alayhisalamge zamanuge wahake ehwima e wahake dairu algon men tafatu riwayatuga tafatu ilmene ke goggota dalilta dakkahawati efa dalilta hoshelum gotun algon men mi wahakta mi dakkane ade asalabi riwa kurawani daud gfanuge zamanuga baitul maqdis bina kurama fattawa fawakama adi daud alayhi salam avhara viru ekam furihama nuwakama den eya guligen allah taala sulaiman alayhi salam amur kuravi baitul maqdis furihama kurabuma den sulaiman alayhi salam insina jinnina shaytanun jama kurawa eba mihunge meduga mitan hedumuge masekka bessevikama adi minkomme bayakan ebeka gule ebeka hunar lifawa ebe Quran danna masakkaten hawalu kurvikama migotun jinnina shaytanum medweri kurava tafat madantaka sangumarmor hilaya sandaros pada echeti hoddekama adi mitam bina kurvi bar baya bakurvagen kama wani min komme bayaki bani isaluga darikola khasa bayge gotuga bakurvam gutire migota bar baya bakurvikama den mitam bina kurvam fettemun ಶೈತಾನುಂ ಬ್ಯಾಬೆ ಬಸವ ಎಬ್ಬೆಕು ರಣ ರಿಸ್ಸಾ ಯಾಗೂತು ಹೊದ್ದೆಮ ಫಣುವಿಕಮ ಅದಿ ಶೈತಾನುಂಗೆ ಅಣೆಬ್ಬೆಕು ಕಣತವುಗ ಫೀನುಮ ಫಣುವಣುಕಮ ಎಯಿ ಕಣು ಮಿಂ ಹೋದುಮ ಅಣೆಬ್ಬೆಕು ಮಸೇಕುರಿ ಜವಾಹಿರು ಹೋದುಮ ಅದಿ ಶೈತಾನುಂಗೆ ಅಣೆಬ್ಬೆಕು ಗೊಮಕಸ್ತೂರಿಯ ಮಾವಹರ ಮೀರೊಸ್ ದುವಾತಕೆತಿ ಹೋದ್ದೆಮ ಫಣುವಿಕಮ ದೆನ್ ಮೀಂಕೊಮ್ಮೆ ಬಯಕುಸ್ ಎಬೇಕ ಹವಾಲುವಿ ಎಚ್ಚೆ ಗಿಣಾದಕಂ ಹೋದ್ದೇಕಮ ವೆ ದೆನ್ ಮಸಕ್ಕೆತ್ತರಿ ಹುಣರುವೆರಿನ್ ಗೆನ್ನವಾಗೆನ್ ಎ ಹಿಲತಕ ಎಚ್ಚೆತಿ ಕಂಡ ಎ ಜವಾಹಿರು ತವುಗ ಐಕ್ಕಂ ಅಳ ಹದ್ದವ ಮೀ ಮಸಕ್ಕೆ ಫುರಿಹಮ ಕೊರವ್ವ ಹೆದ್ದೆವಿ ದೆನ್ ಮಿಕಂ ಫುರಿಹಮ ಕೊರವಂ ಗೆಂದೆವಿರು ಎ ಕಂದತ್ತವುಗ ಮೀ ಬೇಣು ಕೊರ ಉಸೂತವುಗ ಸವಮು ಅಡುಗದವಮು ಸುಲೈಮಾನ್ ಗಫಾನು ಕೊಮ್ಮೆಸೊರಕ ಕೋಫಾ ವಡಾಂಡೆ ಕೊಮ ದೆ ಮಿಕಮಾ ಗುಳಿಗೆನ್ ಎತವಾಹತಕೆ ದೆಕೆವೆಗೆನ್ ದಿಯಕಮ ಮಾಣಕಿ ಜಿನ್ನಿನ್ ಮಿ ಗೆನೆಸ್ ಎಮಿಹುಂಗೆ ಬೇಣು ಕೊಗ್ಗೆನ್ ಅಡುಗದ ನುವಾನೆ ಗೊತಕ ಎಮಸಗೆ ಕೊರವೇತೋ ಬೆಲ್ಲೆಕಮ ವಿಸ್ವೆ ದೆನ್ ಎಯಾ ಗುಳಿಗೆ ಮಿ ಕಂಡುಂ ಅಲಿಮಸ್ ಹೋದಮ ಮಸೆ ಕೊರವಣು ಕಮ ಮಿಕಹಾಲ ವಾಹಕತ ಮೀಗೆ ತೆರೆಗ ಆಸ್ವ ಬೋರೆ ಆದೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಗೊತ್ತೆ ಸ್ವರಬೋಡು ಮಸಕ್ಕೆ ಪುಳುತ ಕೊರವ ಎತ ಸಾಫ್ ಅಲಿಗದ ತಣೆಗೆ ಗೊತುಗ ರೀಚ ಮೀತಂ ಬಿನಾ ಕೊರವ ಹೆದ್ದೆವಿ ದೆನ್ ಎ ಮಿಸ್ಕಿ ಬಿನಾ ಕೊರವ ನಿಮಿವಡೆ ಆಗತುಮುಂ ಯಹೂದಿನ್ ಹಿಬ್ರುನ್ ಜಮಾ ಕೊರವ ಎಬಾ ಮಿಹುನ್ನ ಸುಲೈಮಾನ್ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಂ ಎಂಗೆವಿಕಮ ವಣಿ ಮಿತನ್ ಎಕಲೆಫಾನ್ ಬಿನಾ ಕೊರವಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಾಲಾ ಕಮುಗ ಅದಿ ಮಿತಾಂಗವ ಕೊಮ್ಮೆಚ್ಚಕಿ ಇಖ್ಲಾಸ್ ತೆರಿಕಮ ಎಕುಗ ಕುರಾ ಕಮ್ಮೆ ಗೊತುಗ ಎಕಲೆಫಾನ್ ಲವಾಫ ಕಮುಗ ಮಾಣಕಿ ಎಕಲೆಫಾನ್ ಯಾಮಲಕಿ ಎಬಸಾಲೆಗ ದೆಕ್ಕುಮುಗ ಆಮಲೆ ನೋಣೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಾಲಾಗೆ ಅಮುರ್ ಫುಳಕ ಎಗ್ಗವಾ ಗೊತುಗ ಮತಿಂಗೆ ಅಮರಕ್ ಯಮಮ ಗೊತುಂ ಎಕಲೆಫಾನ್ ಕೊರವಿ ಕಮಕೆ ದೆನ್ ಎಫೋ ಸುಲೈಮಾನ್ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಂ ಕುರ್ಬಾನೆ ಕೊರವಿ ಕಮ ವೆ ದೆನ್ ಮಿತನ್ ಸುಲೈಮಾನ್ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಂ ಬಿನಾ ಕೊರವಿ ಗೊತಂ ಎಹೆನ್ ಹುಟ್ಟಾ ಮಿ ಬುಖ್ತ ನಸರ್ ಫಾವೆ ಎ ಜಮಾನ್ ಎಸ್ ಎ ಜಮಾನುಗ ಎತನ ಬದಲ್ತ ಗೆಣವಣ ವಾಹಕ ಕೊಮ್ಮೆಕಸ್ ಮುಅರ್ರಿಖುನ್ ಎಬ್ಬಸೆ ವಡಾನ್ನವ ಎಕ್ಕಮಕಿ ಫಲಸ್ತೀನ್ ಮೀಲಾದುಗೆ ದಿಹಾ ಸಹಾರು ಕುರಿಂ ವೆಸ್ ಫಲಸ್ತೀನುಗ ದಿರಿಯುಳ ಮುಂದಿ ಕಣ್ಣಾಣಿನ್ ಕಮ ಎಯಿ ಹುರಿಹಾ ಮುಅರ್ರಿಖುನ್ ವೆಸ್ ತಫಾತು ವಾಹಕೇಕಿ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಮುಅರ್ರಿಖುನ್ ಕಮ ವೆಸ್ ಅದಿ ಹುಳಂಗೆ ಮುಅರ್ರಿಖುನ್ ಕಮ ವೆಸ್ ಎಮಿಹುನ್ ಎಬ್ಬಸ್ವಾ ಕಮೆನ್ ಎಯಿ ಮೀಲಾದುಗೆ ಕುರಿನ್ ದಿಹಾಸ್ ಆಹಾರುಗೆ ಸ್ಕೂರಿಂಗ್ ಎತಾಗ ಕಣ್ಣಾಣಿನ್ ದಿರಿಯುಳೆಮುನ್ ದಿಯಕಮ ಎಮಿಹುನ್ನಕಿ ಅರಬೀನ್ಕಮ ದೆನ್ ಎಫ್ ಎತನ ಅದುನಾಣಿನ್ ವಣಿ ಮೀಲಾದುಗೆ ಫಸ್ಹಾಸ್ ಆಹಾರು ಕುರಿಂಕಮ ಎಯಿವಿಸ್ ಅರಬೀನ್ಕಮ ಅದಿ ಎಮ್ಮೆ ಸಹಬುಣುಮೆಗ ಫಾಹಾಗ ಫಾ ವಣಿ ಫಲಸ್ತೀನು ಗ ಕಣ್ಣಾಣಿನ್ನಕಿ ಉಳುನು ಇರುಗ ಎಮಿಹುನ್ನಕಿ ಅರಬೀನ್ಗೆ ಬೈಕಮ ಎಮಿಹುನ್ನೆ ಎತಾಗ ವಜಂ ವಿರಿಯ ಗುಣನಿ ಹುರಿಹಾ ಮುಅರ್ರಿಖುನ್ ಎಬ್ಬಸ್ವನಿ ಫಲಸ್ತೀನುಗೆ ಮಸಲೇಕಿ ಸಹಿಯೂನಿ ಹರಕಾತಬುರೆ ಮಾ ಕುರಿಂವಿಸ್ ಫಲಸ್ತೀನು ಅರಬಿನ್ನ ಲಿಫಾ ವ ಅರಬಿಂಗೆ ಮಿಲ್ಕಿಯಾತುಗ ಹಿಮಿನೆ ತಣಿಕಮಂ ಎಹೆವೀಮ ಸಹಿಯೂನಿನ್ ಎಕುರಾ ದವಾಯಕಿ ಹಗೀಗತುಗ ದೊಗು ದವಾಯಕಮ ಎ ಮುಅರ್ರಿಖುನ್ ಎಬ ಫಹಕುರೆ
de miladin evwana karunuga Palestina yahudin hijra kuri ehin sabab ves emihunge terega ovegen ei viefariya tarakkiya mashhur wefawa rashegga diri uluma beenum wegen e musane diri ulum hodumataka Palestina emihun hijra kuri eha hisabun yahudin et ange gulun hagegatuga gosegen diye den mi mamlaka Dawood nota Dawood ge faanuge raskam fiwa ituru dawlate yahudin nan etaga lifaanu wakam ves ei mi fursatuga algon men faha koren jehekame hagegatuga Palestinuga e diriulamunda mihunaki etaken as aharuge kurin metrayan kanduge sarhaddun as e hisabuge aseriga wazam veriwe hamajihun bayakama muarrikhun faha kore fahun arabi kannanina Palestina gule mideba mihun ebbekave eggalakan aragen dekama wani ehem Palestinine kiya bayaka adi kannanine kiya bayaku mi sarhadduga ulunukama wani den qadimi chaatutakun dakka gotugo vejja mizamanuge mi Gaza ariha mi sarhadduga hasago Gaza sarhaddaki kuri emme qadimi zamanuge Palestinin e diri ulunu sarhaddu ei wara kuda tankole gotuga miharu e Gaza ge ba onnani mi miharu Yahudi dawlatun Palestinu gare yitunna dawlatin heduma nota zati verikamen heduma den enne mi sarhaddu ei qadimi zamanuga Palestinin ulunukama khas sarhadde gotuga e miharuge Gaza sarhaddu bore deguna bodu sarhadden ei ves ennames mi huriha wahatakun algon menna visnigen di ekkamega wani Dawood gefanuge raskama fahugaves age gatuga mi algon menna fahagavegen dia ituru kandatake fenigen dia e imaneki Urushalim ga Sulaiman alayhi salam ge verikamen okkama e verikan muga Baitul Maqdis bina korwegen dia kama mikankan hage gatuga e fenifave e imaneki Baitul Maqdis korin netikinu korin huritanen alun emare a korwegen medie ei ehen nga dia kamekam den mizamana balayer islami waqfuge dairaage belumuge dashun urdunge awqafa muqaddas tantana behe wuzaraen etan himaya kurma tafatu masay kuratane al masjid al aqsa mihar ehori tanaki ekamaku miedu mizamana algonen balafiya tanaki hisor kurefa tane ad mi tanaki sohyuninga eddashuga oittane namaste fasula satakun feshigen egota onnamun edani ei mikamuga bairwa dawlatakun bunamun nota dawlatun sohyuni dawlatun e bunamun dani mitaga haikal Sulaiman namga wa tane wakama ade Sulaiman ga faanuge mi ganduwaru kama ves adi falli kama ves adi enun tane kama ves ebuna tane etaga wakama Israilaki Qudusa gulifa onnen jehe tane kama Israil nonnane Qudus nitkama vejjiyaka eyu semihun kura dogu dawai hagegataki etaga e ganduware bina koritan eiki miharuge mi Masjid al-Aqsa horitan nonkama ilmering e faha korwa hama egota mi Masjid al-Aqsa ge etereya beerun tandanun kone hediruga etanta nufenumum ves mizamanuga algon men ekan eba sabit kodde nettanek den ehevima miedu Masjid al-Aqsa wani warbodu nrakkale ge terega kan algon men faha koranjehe egotu mitage farutakun bay mihar dani tana sunnafati kuramu efada ettanaki haitul buraq nuwata kiyet rasula isra mi'raj kure virega buraq bennevi hila oi farukama ve den miba mihunge gota kiyakama vejja mi faram mi kiyani haitul mabki miyadu wani mi fara hame muslim diu manakofa ei emihunge alukama yahudinge alukama beenu kuratane gotuga emihun mi alukon kurumuga algon me kura gotu namade no miharu emihun kuranik musa gfanuge sharia nota Dawood gfanuge sharia nota Sulaiman alayhi salam ge shariate nun emihun tanfiz kuramun dani hevim e faru kare gus ruin ei emihunge kamme gotuga hada funani ehemwe asuga hayatul mabkige namun mi fara nandefa onnani vis adi mi getura masalakso halakollu mataka yahudin etaga eta faharu rokon hadafa wakam ves ei algon men mikala wahakate terega dakkalan ham rangal wahaken algon hiwani etantan andaluman eta faharega masay korefa wani adi mi komme faraku mikam fala erima ekan kura beki e bogos bekam ga hadafa ves adabenudi dukolla kam ves ei algon men mikala fursate gama faha kuren jehenakame adi etage tafadu tantan mi nattaluma masay kofa wakam ves ei mi fursatu ga faha kuren jehekame baitantan kharab ko virana koro masay kuran fashafave Ustaz Musa Nizar ade mi demme Sheikh Ibrahim Hamad ishara kor nukta algun wesech dannawada mi benu wani hagigatuga Masjid al-Aqsa ge behe goton algun me dakka wahaka gulifa wani yahudin e tana meduga kora dawatak ei algun men takrar ko dannawa gotuga tarikhun warangal sabatu emihunge dawata ki dogo dawata ke hennames
mi thanuge mi bimasha adi mitanan emihun verivegatuma kora masekkatuge natija gotum eki faharu eki kahala udwanta mi miski kolawes emihun kofawa kan agulmen faha korwe ade migotun wara aniyavari wara bodti gellunta mi miskita difawa kan agulmen fennenge bohre migotun faha korwe namaste ke fastros hategga migotun emihun hingafawa ade fastros hate fastos noen hisabuga hingafawa hadisa bar khasako masal aqsaya amasko mi hingafawa aniyavari kamaka badarga mege terega iskon hori Australia ge yahudi ke ami hene ki Michael Roman ke ami mine adives yahudi jamaat ka ani mi hatufan ala jamaat ka kuligin masjid al-aqsa ga alifan rokolli hadisa gol men handan annan mi aniyavari amaluge sabun e miskituge gaagana ka timba kol ebba sarhaddu gelligen dia ade mi fanasteka meteruge nota eha bodu sarhadden ade e waraboda halako gen dekama mige terega khassako mi gellun libunu tantanuge terega mi salahuddin ge kaleg fanuge member ke member halako gen dekama mi adi ege itura e miskituge hadafori lakudin hadafori waritiko islami zakharfa islami mi amari nota ufadun tarikam ge imara kurumge fanu dakwade gota tayar kore fahori gobben hori e gobbes mi amaluge terega netigen anota halako gen dia wahakata ulmen fenne bohori ade efoga mi masjid umar kiya sarhad nota bay mi masalak soga terega sarhad terega hemene etam ves halako gen netigen nota wara boda gellu libegen dia kama ade efoga mi zakariya fanuge mihrab nota mihrab zakariya adives enon kala misketuga hemene muhimu tanta mi aniyavari hamekane mi odwanuga teregawas halakawge gosfawa kan tarikhun agulmen fene danno mule wahake ki mi masekkatta ki emihun mi hamasida mi muslimunna gulifa hori ad islamunna gulifa hori asaruta metanum filwadu mattaka kora kantattege mi itorves dem Sheikh Ibrahim me ishara kore fada warabodati ehenihen mi plan ta mi zamanu gota dannawa kawanya mi miski masul aqsa natalu mattaka waramma karware rewunta emehun ibarawa etanuge adin mi eki kahala magutak kone tam wattaduma ves ibarawa dadi fahon emiski gowwadu mattaka ves yahudin mi masay koromunda wa ke bade tarikhan agulmen bargo hama warak kurige tarikh to konfergen eki kahala kantatta metana kofawa kan agulmenna faha koreve al-Ustaz Musa Anwar आदमी अगन बड़ा तफसील को में मूसा निज़ारा इब्राहिम अहमद बैतुल मक़दिस के हालत नोत फ़लस्तीनों के हालत क्या दबाफी आदमी अगन में अजाब बांझे कनो हकीकत तो हमें करने अमी होंगे मैं हमला तरद्दवानी की हम में बैतुल मक़दिस कनो नोत फ़लस्तीनों का हमें मुस्लिम होंगे मुहिम मुस्कंदता कनो हम एक इतर अगन में उनके माय बेगम बा इस्लाम दीनों के देवाना हरम कम गवा मस्जिद नबवी बस अमी होंगे में हमला दमला दे खास कर दगा के रसूल आया एकलेफानोगे दि खलीफाएंगे गबुरा बे समीह में हमलात दनी रद्दुमु आदे बिंगरास्कोनेगे गबुरु फ्रुत बगन्नेगु मसक्के बे समीह दनी कुरमु मे सवगण में तारीखुगे फफुत्तको फेन्न मंजर तके आदे कुरिगागुंड इशारा कुरे में अल बतालिसा इंगे किबन सलाम मटका यहूदी इंगे वरगिन एमिहुं इंगिलाब तगेना मिंगिलाब तगेनई यहूदी दरिकुल कमुगावल मुकाबिन किए बय ei dewana fahara emihunge baruga dasha baitul maqdis genawma ehnames emihun emaqsad hasil wa goten nuwi ei yahudinna emihun awatterenna adi rasugat emihunna umedu fudifawa dekolor kamege sobon mi forstuga beenu hifa miladu korin pastoros timmana har romanun palestina hamaladin emihun udusmacha paru foroi roman gaide kamgawa bami bios ke beri kamudashuga efoga emihun palestinuge raskade kamuga हिरदोस हमजस्सी आदे मीना में यहूदीन हमजस्सुम अनवत एमिहुं हमजस्सा दिन मट्टका मसक्कत के कुरी आदि मुस्कुड़िवे बाबे हलाक फावा हैकल बिना कुरमगे मसय कुरी आदमी बिना कुरमके सुलेमान बिना कुरबि हैका देवन फार बिना मरामात कुरमे बिका हिंगाफानी हमें मीलादो कुरिंगा गणक दुइसत्ता एव्वना हरो आदे मी माबद मिगतुगा जकरिया गफाना कलेफान दरिक यहया गफाना आदे कलेफान को बड़दाता के दरिकलुं ईसबन मरियमा हमें बेसुरी यफो यहूदीन कशीगे मवारंग एक तंतना अलान अलमुसोबुं एमावद हलाकगेन दिए आदमी रोमन एम्परा कमगावा 33 मीलादीन हद्दिहवनाहरु मदीनतुल मुक़द्दसा अंदाली
adi Palestine e sarhad mulin tala sunna fati kolli adi hagigatu ka agun me mi kantata bala lair mi sagigatu ma Allah subhanahu wa taala bani israil bagam ki bang hippe intiqame ei agun men ki Qur'an rujwa surat al-Isra ke hayban ayatu ka ma Allah subhanahu wa taala wa hikra bafani فإذا جاء بعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخل المسجد كما دخلوه أول مرة وليدبروا ما عليه تتبيرا من سورة الإسراء حيفن آية كورين أقول شارع كورين معنى كي دم فهي ديوان فهر خندلكم با بغت أتو جهنده إبهي ديوان فهر فساد وريكا مفيدي نتيجما خندلكم با بغت آهنده فرتام فهر فونو بي ألونون ألونتك فونو بي أي تباميهم مونو تديركو لدوتي كورماتك أدي فرتام فهر إباميهم فرتام فهر فونو بي ألون مسكتا بامفدين نفار فونو بي ألون بس مسكتا بنماتك adi ebami matiwari berikamuga tibiha hindaku halya kurmakun ebami hunge tantan halya ko sunnafati kurmattake adi korin agone ishara korihem bani israilunge mi kurimati vi dewana indikama ki emi hun takariya ge fana ekalefan darikalo yahya ge fana gadul kurma fahu adi isa ge fana gadul kurma kori masakatuke natija ge tuma Allah subhanahu wa taala emi hunge ke bang hippe badale adi mi amalu ma Allah subhanahu wa taala isa fana wa salama kurbafa adi korin agone ishara korihem emperor Titus ge berikamuga रोमनना देखोला यहूदी इंगिलाब आज हम लोग जो फेदो मसे कुरम सोबुं अमनिक फान मी अलुंग अनेकास हाइकल तला सुन्नाफति को लेवी अदि हमया को मी मीलादीन सते के 30 पश्चिमान अद्रियानोस बेरिकम फहवेस हमें तना एफद कंदत के दिमाग गेंदिया आदे मी कुरिंगा को मिशारा कुरी मी फलस्तीन के हालत इस्लाम दी अमो कुरीगा ओइदगोय अदि हमया को मितनु का फहा को लंजे नुक्ता कि मी अद्रियानोस एना mi berikama fahuga mi fali huritanuga ena bina kuri mi bodudin anuwat emihunge kalyange alkonkura tanen ade emihun kalyange jupiter mi kalyange alkonkurmattaka basani falli emihun tanuga bina kuri ei Palestine nun ge mihun na nasara din taarfungu ma kuri nota emihun e nasara dina ki dine gotuga gabul kumnoge ma kuri ade agun me mi Palestine nasara din badagen degota balal e Palestine mi nasara din badagen mi emperor Konstantin berikamuga dasoruga hagigatuga mi yahu mi nasara dim badal kolli mi haki ena mane ki mi tinkawanda kalangaya adi mi fada mi kantata mi edina veddi mi haki mi mane ki mi nasara dim mulim mi modela mi fogganden he mi na hadali mane ki tafat iture chetange ituru ko ene hitangere ko hitawa ko dino kantata badakuri agun men den mi यहूदीन न फहुगा अनवत नसोरा इन फहुगा फसिल में मसिल अक्सा के हालत बलाला रगन में मुस्लिमों के तरेगा मितंग कुछ सनक वेगिंदी मैं रसूला इसरा मेराजु के ततुरुफ फहुगा आदमी वहाँ का अगन में मी प्रोग्राम पट्टमोस नो अगन में तंग कुरी गवाने तिबेरफुना दन्नवाफा आदे कित रसूला मी इसरा के ततुरुफ मी कुरवी हिरगुल के रस्कमुगा ए मीलादीन हस्ते के दिहे हस्ते का साले से बनहरा मी रसक गोफावनी ए कित रसूला के मी ततुरुफ के लेफान कुर विदवसोर यफोगा मी उमर फान खलीफा कमुगा हिजरे फनरह मीलादी हस्ते के 30 सवनहर खलीफान बैतुल मक़दिस फतह कुरबी नवत मुस्लिमों के बार को दशा बैतुल मक़दिस दिया हम याक मितनु का आगमन फहा कुल्लन जेहे नुक्ता है कि मी एरो फ़लस्तीन के नवत बैतुल मक़दिस कंतत का हवाले में नसार जिन बितरी के एने में कने सफ़र यूनुस एना मी मुस्लिमुन्ना मी बैतुल मक़दिस हवाले कुरम कुरबी शर्त की एब्बिस यहूदिया का फ़लस्तीन बनुमा हुद्दा नुदिनो माने कि मिंगा वमनेगे कुरी के फ़लस्तीन का इब्राहिम वहाँ का दम के इशारा करे भी मी यहूदी के बिस्का निशान फ़लस्तीन का फेन्ना निकमा अदि एरो इतनुगा तेबी नसारा इनका शेख इब्राहिम ade agundu mi wara kuda evvahaka mitaga fahakolla beenu wani ei muslimu mi umar gafanuge zamanuga hagegatuga baitul maqdis fatah kuriye nune agundu dannawani baitul maqdis ge ahulu verin muslimun na baitul maqdis vedun kuriye ei islamun etam fatah kura mi dia hagegatuge lashkaraga e diumun etaga mi batoriga kan ehonne beflaku e විදාළුවි කලෙමෙන්ගේ වෙරියා කො බාහිජ දැන් අමරුබුණ ලාස් විදාළුවනි තිමන්නේ වෙරියකේ දැන් ඒ බතරිගකු මේ දන්නවනි තියන්නෝනේ වෙරියකේ ආහාරමෙන්ග ෆෙත්තෝග බොනාගතුම් වෙජ්ජේ වෙරියකි බෑග හොන්නානේ මිවෙනේ ෂරත්තයකේ එමෙම ඒ ෂරත්තක එසිෆතකේ තිබාගකි බෑකුණු වේ එහෙමෙම තියන්නෝනේ වෙරියකේ දැන් අමරුවන් මේ එංගි වඩ ඇති හැම හගේගතු වෙස් මේ බේන ෆුල්වනි අමර්ග ෆානුක
එහෙම අමර්ග ෆාන ලිව්වනි මිමිහුන් එබ බේන ෆුළු වේ කලෙක් ෆාන මිතන වඩෑන්නව වඩෑම් ෆීයා මිරෂුගේ ෆත් මී තළු දණ්ඩියා එච්චති හවාල් කුරන් එමිහුන් තිබි තයාරෂේ දැන් අමර්ග ෆාන මදීනාග හුන්නවාෆා මදීනායෙන් බයිතුල් මක්දස කොරවි දතුරකී හගේගතුග මේ ඉස්ලාමී තාරීඛ ආදි දුනියේගේ මීහුන් වෙස් ඒ වාහකේ වර මුහිමුකමායකීග දක්කා වාහකේ ආදි අලක නොත මීහෙගේ ખાදිම් එන එකුග මිද සාහිබ් මීහ එකුග දතුරු කුරායරුග දෙමීහුන්ගේ දතුරු කුරුමුගේ මේ වට්ටෆාලියා ගොයිත්ත ගැංගුල ෆා ගොයි මීගේ බදක්කාදේ ආදි උමර්ග ෆානු ෆලස්තීන දතුරු කුරවා ෆලස්තීනුගේ රබ්බේරා හැම වඩෑන්න වීරුග එකලෙක් ෆානුගේ ખાදිම් වෙන්නවි ජමල් මතීග උමර්ග ෆානු හුන්නවි ජමලුගේ ලගණුගේ හිපෝයාගේ එම් ඉස්ලාමී තාරීඛ මී වාහකෙසම ෆාහා කුරවා හුන්නනි මී දතුරු ෆුළු කුරවා වඩෑගෙන් ෆලස්තීනුගේ තළුදණි උමර්ග ෆානන් එමිහුන්ගේ වෙදුන් කුරීම ඒ ලිබිගතුම ෆහුගා දෙමෙ මුසා නිසාරුගේ වාහකයාගේ ඉෂාර කුරේ ගොතන් එතාග බිනා කුරවණු මිස්කිතේ තංකොල ෆහම් බිනා කුරෙන්දී මස්ජිද් උමර්ගේ නම්ග එයි මී තළුදණි දෙවි දෝහුගා උමර්ග ෆාන නමාද් ෆුළු කුරව මටකාමි නසෝරායන්ගේ ෆල්ලිතර බේරණ කුරවා එතාගේ බේරු බේරණ කුරවීම ඒ බේරු සරහද්දුග මුස්ලිමුන් අලුන් මිස්කිතේ බිනා කුරවි ඒ බිනා කුරව මස්ජිද් උමර්ගේ නම්ග මිසමානුග වෙස් අදිය දාන්නේ වෙස් එමිස්කින් එබහුරි ෆෙන්න මී වාහක අලගොන්නහම දක්කාලම් බේනුවේ හගේගතුග ඉස්ලාම මී තන්තම් ෆතහ කුරි ඒ මුණයරුග බයෙන් මිහුන්න හීවනි මී කණ්ඩි බඩි ඉගේ බේනු කොග්ගෙන් එමිහුන් තන්තම් අතුලෑ ගදකම අතුලෑ ගතීකම මී හගේගතුග ඉස්ලාම මී තන්තම් ති හෝදා ෆුරි ගොතකි එමිහුන්න ඉස්ලාමුන්ගේ මේ තසාමහා ඕගාතිරිකම හම්දර්දිය කුදුනා මිකංකම් වර රංගලන් එංගිගෙන් තන්තන් හවාල් කොෆහොරි මිවස් මිකහල වාහක දකාරුග හම අල්ගොන් මෙවසම් ෆහා කොල්ල රංගල නුක්තායි දෙන් අල්ගොන්ගේ වාහකයාග මේ ඉෂාර කොල්ලම් බේනුම් වනි මිහාරු හගේගතුග මස්ජිද් අක්සාය මේ අන්න මුන්දා බදවතක බලායරුග කුරෙන්ග ඉෂාර කරන ගොත බින්ගලුග දශුන් කොනේ නගා හලා කොල්ලම මසේ කොරෙෆා වාකම මස්ජිද් අක්සාගේ බයිතන්තම් වනි මිකමා හොරේ ගුඩා හලාකුවේ රෙඳුවලා ෆුඬුවේ දාම්ස් ෆෂාෆා අදි මිහාරස් මස්ජිද් අක්සාය මුස්ලිමුන් නමාද දියුම් ඔති බනා කොරෙෆා දෙන් බයිෆාර මිහුන මි නමාද දියුමුග හුද්ද දේරස් මි දෙවෙනි සාලි සහරුගේ මතියගේ මිහුන්න මිස්කිතා හැමේ දා එවස් මිස්කිත කන්නේරේ මිස්කිතු ගෝති තෙරේග මිස්කිතුන් බේරුග නමාද හුන්නම ෆුර්සතේ දෙවෙනි මිස්කිතා හැමේ දියුමුගේ ෆුර්සතේ නොදෙවේ දැන් මිස්කින් අලුන් ඉමාරක් කුරුමා මරාමාත් කුරුමා බෙලහෙට්ටුමා මිකංකම කිස් වර දති ගොතකුන් කුරවේ කමේ ගොතුග නුන්නම කිරියාවස් නුකුරවේන මගෙන් ඔතියේ එමගෙන් මියොති දක්කා අෆ මිස්කින් හෙදුමුග ඉමාරක් බදලුකොන් ආරස් කුරුමු කන්දත කුරුන් එයි වර දති ගොතේ කුරවෙන් ගොන්න කමකම වනි හදා මිහුරියා කමක්ක සයිගතුග මිතන් නත්තාල මටක අලා ෆුරි ෆියවලත මිහුරියා කමෙක් අස්ලක්ගී එතනුග හයකල් සුලයිමානුගේ නමුග සුලයිමාන අලයිහිස්සලාම් ખાસ තනේ හෙද්දෙවිකම බුණ එමිහුන් ඒ දාවාගේ මච්ච බිනාක කොරමුන්දා කමේ එකමුක ඒ මිසමාන මිහාරංගන්නේ රුග මීහම වාහකයේ ගොතුග බුණවෙන් ඔති මිහාරු එමෙ මූසා අනුර්ගේ වාහකයේ ඉෂාර කරු ගොතන් ඒ තනකි මිහාරුග නෙත්තනේ ඒ මිහාරු එතන අල් කුද්ස් ගාවා මස්ජිද් අක්සා අග මිෆතනෙන් හුරිකමුගේ එවස් නිසානේ එවස් අසරෙන් හගිගතුගනේ හුරිනම එමිහුන් ඒ දෙෆහර වෙස් දක්කා වරන් එමිහුන් එකහල මසක්කෙත්ත කෝ අල්ගොන් මෙන්න හැමියෙන් එමිහුන් කුරවෙන් හුරියාකම කොෆේ බදක්කායකම හගිගතුග නෙත්තනේ කියනතෝ ෆෙන්නානි එහෙම මිහාරු ඒ හුරිතනකේ අල්ගොන් මෙන්නක බුණවේ කරන ඕනනේ දුනියේගේ හෙකිතකුන් අල්ගොන් මෙන්න එක දක්කා දෙමුන් දාතිවේ අලුස්තාස් මුසා අන්වර් අනකාස් කුරිය ගෙන්ද බේන ෆලවාත අද මේ හගීගතුක ඉබ්‍රාහිම් මේ ආගොන්ඩ මේ දන්නවන්නේ කොම්හෙන් අද මුස්ලිමුන් අද මේ ඒ බයිතුල් මක්දිස් පතහ කුරි වාහකන් හගීගතුක ඉස්ලාමී තාරීඛකගේ ඒ බාබකී ආගොන් මේ මර ෆඛරුකමක් ෆහ කුරා බාබේ අද ඉබ්‍රාහිම් වාහක ගොන් තංකෝ ඉතුරු කොල්ලාන ඒ හමති මීහුන් මේ දියයි උමර් ගෆාන අරිහා එකලේ ෆාන හොදම ෆයික්කොලෙන් ඉෆෑග ඒක තෙරේග මේ නසෝරෙන්ගේ ජමාතේක මිහුන් වෙස්තිබි එමිහුන් උමර් ගෆාන හොදම දියර එකල් ෆෙනිවඩා ඇති එකලේ ෆාන ගහිගේ දසුගා අබහාර වලප්පා ෆන්නනික අද එහිඳුගා මෙහෙමරණි කීකත හකම්ත ව ආදල්ත ව නිම්ත යාමර් අද මේ අවගොන් මේ ෆහ කොල්ලන් ජේ නුක්තයන් අද හෙන හගීගතුගේ මිහුන් අවගොන් මෙන්න එතන් හවාල් කුරිය ඉස්ලාම් දින කොට සාමුහුගේ සබුන් එමිහුන් අවගොන් මෙන්න කන්දත හවාල් කුරිය අදි එදු මුස්ලිමුන් කන්දත කර කර අවගොන් මෙන්න මියදුක තාරිෆස් පෙන්නංගේ බොරි හැම යාක මිහුන් ෆලස්තීන අතුලුම ෆහු ෆලස්තීන ගලයිතුන් නාමෙදු අදි බකි දීන බිහ මනුබල මුස්ලිම යහූදීය අදි මේ නසාරා නුබල එමිහුන් කන්දත කුරි ගොබ සවමන තාරිහක ෆත්වතක බොරි පෙන්න හැම යාක මේ සලාහුද්දීන් අය්යුබි
Baitul Maqdis fatah korwe do kan ta korwe sawar menna e bore tarikh ko fenna mane ki mi horiha kan ta gon menoti fenna e mihun aniyare kama muslimun ge tasamuha mi kan ta e bai fenna hage to e agon me bunagon necchaki eto mema mi waha ka gon dannawali ade kuringa gon ishara korihe mi bitri ko mi ahdan lama liumo pahuga miha hisabun yahudina nasara inge tarikh ge file Palestino nimbigen diye yafahu islami ummatu ge hiyawa hikamu ge dasha Palestino me padegen diya ade e kid rasula al masjid al haram al masjid al aqsa isra kuruma gudigen ade arul muqaddasa ke islami ahduga ababe feshigen diya tane kamuga hamajigen diye ade kid qur'anuga baitul maqdis ge barakat tere kamuga wahaka ya embibuge tahir kamuga wahaka ya adi madere kamuga wahaka wargina ayto ka bayan koroba february egatum al maida al isra al araf al anbiya saba al qasas at tin qaf an nur मिसूरत तहोगा मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला वनी बैतुल मक़दिस से मतरी कमा मुक़द्दस का मैंने बयान को दे हम कि रसूल आगे फानरा हदीस गा के लेफन वनी अगुन मिन्ना मिवाह तबस बहमा मि कुरी में इशारा करे मतरी कमा इतनो का नमाज करो मतरी कमा आदि फरत बिना करने को मिसी कित कमा मि हुरिया कंद तक अगुन मिन्ना वनी वरा तफसील को बयान को दे बाफा मि दिम्मे को इब्राहिम वाह का विदाल वज मि उमर फान बैतुल मक़दिस से वडा के तनो का फतह मि नमाज करे वाह का आदे कुरिंग अगुन इशारा करी है मि अहदनामा लियम फहोगा बितरो की बैन उमर फान ए दोडा गति दाऊद फान मिसकी बिना करे बिंगे कले फान देख्योमा यार कले फान अरे होगा गागण का हतरहास सिफान तिबि मुस्लिमुंगे लश्करो के गायदुंता नोत पेरिन तिब्बे एफो कले फान मि गोयागें एनगोस बाब मुहम्मद कियतन देखि एतमनी कुनी बुनी सब मुलिन कोणका बे माने कि यहूदीन ओती मुलिन तंग इहमाल को फयर में फलस्तीनो का तिबि मी हूं एफो गा उमर फानो एकले फानो के बाफरा तरा कनाफरात बल्लालम फोगा विदाली अल्लाहु अकबर तिमन्ना के नफ्स कला को दुमंत कम दशगावा रस कला गंदी बुनमे मी दाऊद फान मिस्किंग हुरितने किद रसूल कलेफानु के इसरा करे कम कलेफान इसरा करे वितन विदालोरी मितनुन्ने अदि मी बनी इस्राएल बागा मीहुं बनी एमीहुंगे रोलरे कनवता यहूद मी रोमन बनी बनी इस्राएल बागा मीहुं एमीहुंगे रोलरे कन फालकुन गोतुं किद रसूल इस्राएल अरावडन नबी हिलाया अदि नुमस तहरी आसारी तंतम मुलिन मी हडी मुर्दार तने गोतुगा हदाफ एनएस उमरफान एतन बेदवडा कलेफान रिदा कोलुं एतन पे साफ करे मसे करे भी कलेफान तबावडा गत मोतुं कलेफान अरगा तिबी मुस्लिम से कोता कंदा तकुरम गेंदिए यफोगा कलेफान में इमरी बयान कुरावतुगा में कबल कारिसा नदीर व नफीर में फतुग मुअल्लिफ अब्दुल अजीज बिन मुस्तफ़ा कामिल विदालवनी में यफोगा कलेफान में दाऊद फान मेहराब विदवडागिम नमाज कुरवी कलेफान किया दालवी काफ सूरह के सूरह किया दालम होगा कलेफान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला आया सैयद कुरवी आदमी तारीख तबरी का बयान कुरबाफे खुलफा राशिदीन दारुगा हम में मानकियो अली फ़ान दारुगा सदी में उस्मान फ़ान दारुगा इस्लामी दीनों का वारा ख़ास गदर बैतुल मक़दिस देगन दिए अदि हमया को मुआविया के फ़ान खलीफा का बैतुल बैतुल मक़दिस गए ए हिजरन 409 हमया को में उमय्यद दौलत के खलीफा को अब्दुल मलिक बिन मरवाना अल वलीद बिन अब्दुल मलिक इस वडात मफहुगा मिसकी बिना को मसे कुरिया गेंदेवी मिगतुं खास वक्त गवर्नमेंट फाह को लेने अब्दुल मलिक बिन मरवान खलीफा को मदवसरो का अमनिक फ़ानो में मिसकी बिना को मसक का हवाले कर इस्लामी उम्मतों के मायद आलिम कमगावा में रजा बुन हयवा यजीद बुन सलामाया मिमिस्की बिना को मसक का एबेकुम पट्टाफाने हिजराइन फस्तलो सवनहरो मीलादीन हस्ते का अड्डे फसवनहरो मिरेस में हिसाब वाहक में दुखंडाला वक्वनी इराद कर भी अमाद मारेवेस मी वाहक का नुलमी बैक बदलुम उम्मीद करम प्रोग्राम रिकॉर्ड करी नाहिदा मोहम्मद हुसैन बी अशेख अब्दुल जमील उफेदी अली अब्दुल अस्सलाम वालेकुम